gas hi home delivery ani tlat awangin delivery boy khan aron pudona aron pu anga ti chuanin kan inchunga aron dalu tanga I customer consumer phalna in afitanga alik nge lik lote a check vekanga I consumer phalna vekin a on chin bokanga a flame te ka a on chinanga alikem a regulator te tha em tin khang zong song te tin chu ba kha chun abu ka tlingem ti kha poimo a hei tuna pe chun gas man hi asang ta em maya chu wang gas buk ting lo gram som nga lek po emo gram za lek po ni sengin kha serious top khok alo ni thai to a chu wangin tuna hian gas hi dana chuan delivery boy abuk na waving machine kan ti maya electronic khar te kha olsam te han buk mai theina aron keng te langa chu consumer chuan adu chuan abu kang chu kan cha duwa chuan lo buk kha tha kan ti ke ni chuan engtinan sanga te po kan le do na alu te po kan le do na kan buk ta thap ta ni alu hi pum som vel hi keji khatani kan ti ngai lem lawa kan buk thap ta khating deu khan gas po hi amante lo to ta sel si nen lo buk thlapilati hi keni consumer union te chonin abik takin le consumer protection act dan te po kan enin atha kan ti a mi puiten buk zelilati kha amanzat tuna puhmana ron soi kha sang khat zale somnga panga chu common point na semani hian cheng sari le duli kha aronin plaster thina ni ani chuan sang khat zale somruk pani bor vel tina ni ta ma se home delivery ani chuan common point tami cheng sari duli kha abo thung dona ti chuan home delivery a anlak tur cheng som sari an lave thunganga omje chu sang khat za somnga panga plus cheng som sari ani ve thung don tina ngani chu tro adik tro ti chuan